talo fatu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae ao ma lole fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. Ona o le tele o ngā luenga whaale leo a wala I le tū I mātū, o leo wa fautu ai nai ave ta avane I a lava le onu sai. Ma sina walu na amata whaasolo I ngā luenga whaale leia nei le tele o a wala, ma o le tele o leana whai e to tonu o le ta I luas fulfai tū la. Ngā luenga fo I nei o lo o wha o ngā I le NZTA le whaapiliona na wha matu umai ele mālo e whaale leiai a wala omo, ma o le se lau 5 miliona o lea vai ngā tupe, e alu lea ngā I Northland. Wa whai mai ai o lea wa wha asolo ngā luenga I le nei tau ma whanawhana e au fia I māsu wha manatu, I le wha unga le tausanga, wha asolo atu I le tausanga fau. O le fautuanga watu ina mai ave ta avale, ia lava le onu sai, a o wha asolo le tele o awala tau e wha le leia. Mo le mau le AA tala le One News, o lea wa wha o atu ia I la tau le tele o reporti, wa matua I wha le hangaina le tele o awala. Ua mausali le whaai unga le malo e whautano ze lua, ma to e whaalau tele au wala ina ia vave ai whewa inga ta avale Wellingtone. O se tasi le neo polo keti I lalo le polo kalame wa ta ua le Roads of National Significance, ma sauno le ministau whela ua inga Simeon Brown. O le afe soa soani le tu titi o le poloko au wala, a toa wale whaale leo le tamau a ingo le ai. O awala fawa ni ana, wa whaelo mai o le tasia fau I lalo mea Victoria, tu sale ma le tesi fitu kilomita le umi. A o le isia fau whaafisanga I ma le terrace tano lolo o iai nei, tu sale ma le tesi 5 kilomita. I le va ai mamao le a whaititi ai le tonu se fulu pasene, le taibi whaatulanga ina mo whewa inga. Ma o le a vave ai fo I le whewa I atuanga I le malai vaalele, o le taulanga, whaapea le fale mai. O le nei polo keti o le a wha solo lona wha atau nuina, ma o lo ta oto le o ngā tutono le tausanga a sau, e to e fola sia I lumo le NZTA tala noanga I tū tau tūpe wha apea I nivesi. Wa tau fia nei ele Inland Revenue, whainga o lo o whai ai wha alawi loa I lunga le social media, o na o le papolenga o tangata lau tele o le eto e alua I tua wha amaumaunga. Tusa nei ma le se fulu tausanga o whai o wha alawi loa nei e wha o ngai le Facebook ma le Google le o lo o tuli loa ai tangata. E fua ia lato so enga o lo o wha o ngai upenga ta wha ilangi. O so enga fo ina ia fua I eile lisi o tangata e aluanga I ai wha alawi loa. Pei ta I ilo I longa na to e whaia mulimuliane mai loa ai e wha aluo na alu I tua wha maumaunga mai le IRD anga I tino nei e luo le social media. Ma o leana tau fia le tu mawai loa I le masino se tema. Wa toi tusi ai nei le IRD le tusa ma le lua se lau ono sfulu walu wafe tangata totongi la fonga I New Zealand. Ma wha ato ese I ai le mea watupu ai maise o le wha amala malama I ai o wha amaumaunga walu I tua. O le wha unga wa tau fia ai nei wa whaiali ai le mai atusi atu o le tusa ma le walu wafe tangata totongi la fonga. Ma wha aali lo lato popole anga I le IRD. Ai I se tali mai le Sui Privacy Commissioner Les McPherson o se whaanoanga tele le mea watupu, ma o se toi manatu fo I lea I pulenga uma ia mauti noa, e malu pui ia whaamatalanga o tangata. O totono le luas fulfai tu la lea u whai mai le IRD, o le a tusi whaato ese ai I tangata wa afia. O le whainga na kuka I le moa le mafua anga le mamai o le silia ma le se lau 5 whanau a o ngai le University of Canterbury. Tala mai lea mai le New Zealand Food Safety ana nafi le mai aso esu e ai, ma o leana Yesu o le pulenga I le aso ngafua, whaapea na nafi. O whanau a onga nei no nofo I totono le university, ma o le whainga na whai aile moa I le aso sa, leana ma mai umai I le apo, whaasolo mai I le aso ngafua. O so eso engo lo whaasolo pea na yele ngata o le toe ilo le leo whainga o le ngasi senga o mea tau mafa I le tu noa, whaatala noa le au whainga aluenga, whaapea sia singa masani. E se mai eso enga le food safety, o le afo I o lo ngā lulue whaatasi le university ma le matanga luenga le soifua malo loina, whaapea le matanga luenga le primary industries. Ai I se tala lata mai whanau a onga na mamai e o mai ana nafi wa whaasolo manuia e tusa ma whaamauninga mai le university. Whai watu I tala mai Amerika, o le aso 5 o NOV mai Amerika le aso le paluta le malo tele. O se aso lo tuli mata I le lalangi o toi tau mawhai mai ai Donald Trump o le Republican moso na vano e whale pae a o Kamala Harris fo I le Democratic a whai e manuia o le unwa I tamaita I perese tene lea. I tala lata mai le o te les ese ngai palota Trump ma Harris ma e ono le vavei loa po o ai le perese tene I le po ana nei. E le fou lei Amerika pe fo ona yai le lua se fulu
le ana whaatali i le wha aso whaato ai lua. Ai i tangata na vawe o na whaia lātou pālota ai ele i o mai le so whaamawina e whaapesilia ma le valu se fulu ma le lua miliona. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei aso.